Tariki 26 Nzeri 2024 nibwo abasenateri 20 bagize manda ya kane ya Sena y'u Rwanda barahiriye gutangira imirimo yabo ku mugaragaro. Abo basenateri 20 baje basanga abandi basenateri 6 bari mu bagize manda ya gatatu ya Sena, ariko abo 6 basigaje umwaka umwe kugira ngo manda yabo irangire. Abo ni Professeur Dusingizemungu Jean Pierre, Uwizeyimana Evode, Dr Twahirwa André, Kanziza Epiphanie, Mugisha Alexis ndetse na Murangwa Ndangiza Hadija. Aba 6 nabo nyuma y'umwaka bazasimburwa n'abandi 4 bazatangwa na Perezida wa Repubulika, hamwe n'abandi 2 bazatangwa n'imitwe ya politike yemerewe gukorera mu Rwanda. Tariki ya 16 Nzeri 2024 nibwo habaye amatora y'abasenateri 12 bahagarariye intara n'umujyi wa Kigali. Nyuma y'umunsi umwe gusa, tariki ya 17 Nzeri 2024 hatowe abasenateri 2, uhagarariye amashuri makuru na kaminuza za leta n'uhagarariye amashuri makuru yigenga. Hakurikiyeho abasenateri 4 batanzwe na Perezida wa Repubulika. Nyuma hatangwa abasenateri 2 baturutse mu ihuriro ry'imitwe ya politike yemerewe gukorera mu Rwanda. Benshi mu bagize manda ya kane ya Sena bari basanzwe muri manda ya gatatu kandi bakoze imirimo inyuranye harimo iya politike, ndetse benshi muri bo babaye abarimu muri za kaminuza zinyuranye zo mu Rwanda. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka kuri bimwe mu bigwi by'aba basenateri bose. Reka duhere ku basenateri batowe bahagarariye intara y'Iburengerazuba. Uyu ni Senateri Dr Emmanuel Havugimana. Dr Havugimana Emmanuel yinjiye muri Sena bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019, nabwo yari ahagarariye intara y'Iburasirazuba. Yavutse tariki 4 Mutarama mu mwaka w'1956, avukira mu Bufundu, ubu ni mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Mbazi. Amashuri abanza yayize aho Imbazi kuva mu mwaka w'1962 kugeza mu 1968. Yize icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu Birambo mu karere ka Karongi kuva mu mwaka w'1968 kugeza mu 1971. Yakomereje icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye muri Institut Saint-Cyprien, ubu yitwa Groupe Scolaire Saint Joseph, ni mu karere ka Nyamasheke. Kuva mu mwaka w'1971 nibwo yahungiye i Burundi, bituma amashuri yisumbuye ayarangiriza muri Collège Saint Albert i Bujumbura hari mu mwaka w'1980. Nyuma yakomereje muri kaminuza y'u Burundi, arangiza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bumenyi bw'isi Geography hari mu 1984. Amaze kugaruka mu Rwanda mu mwaka w'1999, leta y'u Rwanda yamwishyuriye amashuri mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza, ajya kwiga gutunganya imiturire n'ubutaka muri kaminuza ya Laval i Quebec, ni muri Canada, aho yarangije mu mwaka w'2001. Nyuma yaho kandi yakomeje kwiga icyiciro cya kane cya kaminuza muri kaminuza ya Göteborg muri Swede, aho yaboneye impamyabumenyi y'ikirenga muri Ecologie Humaine hari mu mwaka w'2009. Senateri Dr Havugimana yakoze umurimo umwe ari wo kwigisha, ari wo yatangiye ku itariki 4 Mutarama mu 1975. Yigishije mu mashuri abanza imyaka 4 mu gihugu cy'u Burundi, yigisha indi myaka 12 mu mashuri yisumbuye, aho imyaka 7 yayigishije mu Burundi, indi 5 akayigisha mu gihugu cya Djibouti. Senateri Dr Havugimana yatorewe kwinjira muri Sena amaze imyaka 22 yigisha muri kaminuza y'u Rwanda. Dr Havugimana arubatse, akaba afite abana 4 n'abuzukuru 4. Uyu ni Senateri Mureshyankwano Marie Rose. Mureshyankwano nawe yinjiye muri Sena mu mwaka w'2019. Yavukiye mu cyahoze ari Perefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu murenge wa Karago, akarere ka Nyabihu. Uyu mubyeyi w'imyaka 66, kimwe n'abandi benshi batorewe kwinjira muri Sena, imirimo ye yayitangiriye mu burezi. Yabaye umwarimu mu mashuri abanza ndetse
aza no kwigisha mu mashuri yisumbuye, aho yigishije mu ishuri ryisumbuye ryitwa Bumba Complex School riherereye mu karere ka Rutsiro. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 uyu senateri Mureshyankwano yinjiye mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku itike y'umuryango FPR Inkotanyi. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 Mureshyankwano yagizwe guverineri w'intara y'Amajyepfo, umwanya yavuyeho mu mwaka wa 2018. Senateri Mureshyankwano afite icyiciro cya kabiri cya kaminuza A0 mu bumenyi mu mibanire y'abantu aribyo bita social sciences. Uyu ni senateri Profeseri Niyomugabo Cyprien. Uyu yinjiye muri sena bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019, yaje ahagarariye amashuri makuru ya leta. Senateri Niyomugabo Cyprien yari asanzwe ari umwarimu, akaba n'umuyobozi w'ishami ry'uburezi muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba n'intebe y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Senateri Profeseri Niyomugabo ubu afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye n'uburezi mu by'indimi, akaba n'umunyamuryango w'ikigo cy'indimi cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni umwanditsi w'ibitabo, akaba n'umushakashatsi wibanda ku ndimi n'uburezi. Reka tujye ku basenateri bahagarariye intara y'Iburasirazuba. Uyu ni senateri Bideri John Bones. Bideri John Bones yavukiye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1958. Yize amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihugu cya Uganda, akomereza icyiciro cya mbere cya kaminuza muri Kenya, naho icya kabiri akigira muri Uganda, aho yize ubuhinzi n'ubworozi. Mu mirimo yakoze harimo kuba yarabaye umwarimu muri Kenya igihe gito, nyuma atangirira gukorana n'ihuriro ry'Abadage ryigishaga abahinzi n'aborozi bo muri Kenya. Nyuma yagarutse mu Rwanda atangiza umuryango nyarwanda witwa Rwanda Rural Agriculture Initiative. Senateri Bideri kandi yabaye perezida w'inama njyanama y'umurenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza, ndetse aba na visi perezida w'inama njyanama y'akarere ka Kayonza. Yabaye kandi umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'ibitaro bya Rwinkwavu mu karere ka Kayonza. Senateri Bideri John Bones arubatse, afite abana 4. Uyu ni senateri Fulgence Nsengiyumva. Senateri Nsengiyumva nawe yinjiye muri sena bwa mbere mu mwaka wa 2019. Nsengiyumva yahoze ari perefe w'icyahoze ari perefegitura ya Gitarama, ndetse yanabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu mwaka w'ibihumbi 2016. Uyu ni senateri Mukabaramba Alivera. Senateri Dr Mukabaramba yinjiye muri sena bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2003 kugera mu mwaka wa 2011. Yongeye gusubira muri sena mu mwaka w'ibihumbi 2019 atanzwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Senateri Alivera Mukabaramba yavutse tariki ya 1 Werurwe mu mwaka w'igihumbi 1960. Urugendo rwa politike Mukabaramba yarutangiriye mu mwaka w'igihumbi 1999, ubwo yari umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho, kugera ubwo yinjiraga muri sena mu mwaka w'ibihumbi 2003. Senateri Mukabaramba Alivera yararambye cyane muri guverinoma, kuko yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho y'abaturage guhera mu Kwakira 2011. Uyu afite impamyabumenyi ihanitse yakuye muri First Pavlov State Medical University mu mujyi wa St Petersburg mu Burusiya, aho yize kuvura abana. Dr Senateri Mukabaramba Alivera usanzwe ari umurwanashyaka wa PPC, yiyamamarije kuyobora u Rwanda inshuro 2. Ubwa mbere hari mu mwaka wa 2003 ubwo yatangaga kandidatire ye, ariko nyuma aza kuyikuramo, asaba abari kumutora ko amajwi ye bayaha Paul Kagame wari watanzwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Indi nshuro hari mu mwaka wa 2010 ubwo yiyamamarije kuyobora u Rwanda, ariko atsindwa ku majwi 0.40%.
Reka noneho tujye ku basenateri bahagarariye intara y'Amajyaruguru. Uyu ni Dr Senateri Nyinawamwiza Laetitia. Senateri Dr Nyinawamwiza yinjiye bwa mbere muri Sena mu mwaka w'ibihumbi 2019, nabwo yaje ahagarariye intara y'Amajyaruguru. Yari asanzwe ari umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse yanabaye umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri Isayi Busogo. Mbere yo gutorerwa kuba umusenateri mu mwaka w'ibihumbi 2019, Dr Nyinawamwiza yari umuyobozi mukuru w'iryo shuri rikuru ry'ubuhinzi n'ubworozi ribarizwa muri Kaminuza y'u Rwanda. Dr Nyinawamwiza kandi yari asanzwe ari umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya Rwanda Mountain Tea, akaba no mu bagize inama y'ubutegetsi mu nganda z'icyayi za Rubaya Nyabihu Tea Company Limited na Kitabi Tea Company Limited. Dr Nyinawamwiza ni umubyeyi wubatse, afite impamyabumenyi ihanitse mu bijyanye n'ubworozi yakuye muri Kaminuza ya Namur ni mu Bubiligi. Uyu ni Senateri Ambasaderi Rugira Amande. Ambasaderi Rugira Amande ni umudipolomate w'u Rwanda wabaye ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu bitandukanye birimo Congo Brazzaville, Zambia, Malawi, Ububiligi ndetse akaba yaranahagarariye u Rwanda mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Rugira yabaye umuyobozi mukuru mu biro by'inzego za leta zitandukanye, harimo nko muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Banki Nkuru y'u Rwanda ndetse na Banki y'u Rwanda itsura amajyambere. Yabaye kandi umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Reka noneho tujye ku basenateri bahagarariye intara y'Amajyepfo. Uyu yitwa Senateri Umuhire Adrien. Senateri Umuhire Adrien yavutse mu mwaka w'1977, avukira mu murenge wa Karama mu karere ka Huye. Amashuri abanza yayize ku ishuri ribanza rya Kibingo, ayisumbuye yiga kuri Ecole Secondaire de Karubanda mu ishuri ry'indabarezi rusange. Nyuma yakomereje muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'uburezi guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2004 mu gashami k'Igifaransa n'Icyongereza. Kuva hagati y'umwaka w'ibihumbi 2004 na 2005, Umuhire yabaye umwarimu w'Icyongereza mu ishuri ryisumbuye rya Sefotec mu karere ka Huye. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2006 kugera mu mwaka w'ibihumbi 2019, Umuhire yari umwarimu n'umushakashatsi muri Center for Language Enhancement muri Kaminuza y'u Rwanda. Hagati ya 2011 na 2015, Umuhire yatorewe kuba ushinzwe imibereho myiza mu nama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Ngoma ni mu karere ka Huye. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 2010 na 2013 yabonye Masters in Development Studies muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse aza no gukomeza kugira impamyabumenyi y'ikirenga PhD muri Communication ni muri Kaminuza ya Halim University yo muri Korea y'Amajyepfo. Uyu ni Senateri Uwera Pelagie. Senateri Uwera Pelagie yinjiye bwa mbere muri Sena mu mwaka w'ibihumbi 2019. Yavutse mu mwaka w'1977, yize icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubumenyi mu by'imibanire aribyo byitwa Social Sciences, ndetse yiga n'icyiciro cya gatatu Masters muri Development Studies muri Kaminuza yigenga ya Kigali IERK. Imyaka myinshi Uwera yayimaze ari umwarimu mu mashuri yisumbuye kuva mu mwaka w'1998 yuko atorerwa kuba umusenateri. Muri 2019 Uwera yari komiseri muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Mu mwaka w'2015 yiyamamarije guhagararira ishyaka rya PSD mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Iburasirazuba, ariko aza gutsindwa na François Xavier Kalinda. Uyu ni Senateri Kitatire Sostene. Bwana Senateri Kitatire ntabwo ari mushya muri Sena y'u Rwanda kuko amaze igihe kirekire muri iyi ngoro y'inteko ishinga amategeko nk'umunyamabanga mukuru wa Sena. Noneho turebe ibigwi by'abasenateri bahagarariye umujyi wa Kigali. Uyu
yitwa Senateri Nyirasafari Esperance. Mu mujyi wa Kigali hatowe umusenateri umwe ari we Nyirasafari Esperance. Ni umunyamategeko, akaba afite impamyabushobozi yo ku rwego rwa masters mu bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, mpanabyaha n'uburenganzira bwa muntu. Yabaye kandi minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kuva ku wa 4/10/2016 kugeza ku wa 18/10/2018. Mbere yaho ariko yari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri komisiyo ya politike, uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu kuva ku itariki ya 4/10/2013 kugeza agizwe minisitiri muri Migeprof hari ku itariki 4/10/2016. Yanabaye kandi uwunganira abandi mu by'amategeko avoka hagati y'umwaka wa 2011 na 2013. Aba umunyabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera kuva ku itariki ya 23/1/2007 kugeza ku itariki 11/5/2011. Yabaye umushinjacyaha ufite ububasha mu gihugu hose kuva mu mwaka wa 2004 kugera mu mwaka wa 2007. Yanabaye kandi umushinjacyaha wa Repubulika mu cyahoze ari Perefegitura ya Gitarama kuva mu mwaka wa 2001 kugera mu mwaka wa 2004. Yanakoze kandi mu muryango utari uwa leta uharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana witwa Haguruka, hari kuva mu mwaka w'1999 kugera mu mwaka wa 2001. Senateri Madamu Nyirasafari Esperance arubatse, ni umubyeyi w'abana 4. Noneho tugiye ku basenateri bashyizweho na Perezida wa Repubulika. Uyu ni Senateri Dr Karinda François Xavier. Senateri Dr Karinda yavukiye mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu by'amategeko y'ubucuruzi, yigiye mu gihugu cya Canada muri kaminuza ya Ottawa. Icyiciro cya mbere n'icya kabiri yabyize muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Mu mirimo ye Dr Karinda yakunze kwigisha, aho yavuze ko amaze imyaka 19 ari umurezi muri Kaminuza y'u Rwanda. Yanagiye abera umuyobozi mu ishami ry'amategeko. Yize kandi mu ishuri rikuru rya ELPD ishami rya Nyanza, aho yigaga ibirebana n'ubumenyingiro mu by'amategeko. Tariki 6 Mutarama 2023 nibwo Perezida Paul Kagame yashyize Dr François Xavier Karinda muri Sena y'u Rwanda kugira ngo asimbure Dr Iyamuremye Augustin wari uherutse kwegura. Dr Karinda akaba yaraherukaga guhagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba. Nyuma yo kugirwa senateri, Dr Karinda yahise atorerwa kuba perezida wa Sena, asimbura Dr Iyamuremye Augustin n'ubundi wari usanzwe muri uwo mwanya. Dr Iyamuremye Augustin yeguye ku mwanya wa perezida wa Sena no ku busenateri ku itariki 8 Ukuboza 2022. Mu ibaruwa yanditse yavuze ko yeguye ku mwanya w'ubusenateri n'uwa perezida wa Sena kubera uburwayi, akaba yari amaze imyaka 3 kuri uwo mwanya. Undi musenateri watanzwe na Perezida wa Repubulika ni Senateri Dr Kayitesi Usta. Yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB kuva muri Nyakanga 2019 kugeza muri Kanama 2024, asimbuwe na Dr Doris Uwicyeza Picard. Mbere yo kujya muri izo nshingano, Dr Kayitesi yari umuyobozi mukuru wungirije w'urwo rwego. Dr Usta Kayitesi afite impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko. Yabaye umwarimu mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aba umuyobozi mukuru muri Kaminuza y'u Rwanda, Koleji y'Ubugeni n'Ubumenyi Rusange. Yari umwe mu bakomiseri barindwi bari bagize komisiyo ishinzwe gufasha inteko ishinga amategeko kuvugurura itegeko nshinga nk'uko byari byarasabwe n'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 9 Nzeri 2015. Icyo gihe yari visi perezida w'iyo komisiyo. Uyu nawe ni Senateri Ambasaderi Nyirahabimana Solina.
Ambasaderi Nyirahabimana Sorina yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi n'amategeko muri manda ya guverinoma ishize. Gusa ntiyagarutse mu nshingano muri manda nshya kuko uwo mwanya wavuyeho. Ambasaderi Nyirahabimana yize muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mategeko ndetse n'impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu bumenyi bw'imibereho y'abantu. Nyuma yaho yakoze nk'umwunganizi mu by'amategeko, yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi ndetse n'uhagarariye u Rwanda mu buryo buhoraho mu biro by'umuryango w'abibumbye biherereye i Geneve kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2013. Nyuma yaho yagize imyanya itandukanye muri guverinoma, nk'aho mu Kwakira 2018 yagizwe Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, ariho yavuye ajya muri Minisiteri y'Ubutabera. Uyu ni Senateri Bibiane Gahamanyi Mbaye. Bibiane Mbaye Gahamanyi ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, akaba afite ubwenegihugu bw'u Rwanda ndetse na Senegal. Avuga neza Igifaransa, Icyongereza, Ikinyarwanda n'Igiswahili, kandi afite ubumenyi n'ubunararibonye mu bibazo bitandukanye byerekeye uburenganzira bwa muntu n'iterambere. By'umwihariko uyu Bibiane Mbaye yagize uruhare mu mategeko menshi mpuzamahanga arimo ajyanye n'uburenganzira bwa muntu mpuzamahanga, amasezerano mpuzamahanga y'ubucuruzi ajyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'uburenganzira mu byerekeye uburinganire, ubufatanye mpuzamahanga n'iterambere. Yakoranye n'imiryango itegamiye kuri leta hamwe n'abafatanyabikorwa mu ishyirwaho n'ishyirwa mu bikorwa rya politike zitandukanye. Yabaye kandi umuhuzabikorwa wa politike mu muryango Action Aid International muri Afurika y'Iburengerazuba n'iyo hagati. Yanakoranye na Endatsiez Monde i Dakar muri Senegal ndetse n'ikigo nyafurika gishinzwe kwiga ku burenganzira bwa muntu i Banjul muri Gambia. Ubu noneho tugeze ku basenateri batowe n'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe. Uyu ni Senateri Mukabalisa Donatille. Senateri Honorable Mukabalisa Donatille yavutse muri Nyakanga 1960. Akaba yari asanzwe ari perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda muri manda icyuye igihe. Kuva mu mwaka w'1981 kugeza mu mwaka w'1998, Mukabalisa yakoraga muri gahunda y'umuryango w'abibumbye ishinzwe iterambere i Kigali mu myanya itandukanye. Kuva muri Nyakanga mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2003 yari umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho mu Rwanda, akaba na perezida wungirije wa komisiyo ihoraho y'ubukungu n'ubucuruzi. Mu matora y'abadepite yo mu mwaka wa 2003 yatorewe kuba umwe mu bagize umutwe w'abadepite ku rutonde rw'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu, kandi atorerwa kuba umuyobozi wungirije wa komisiyo ihoraho ishinzwe ibibazo bya politike n'uburinganire. Kuva mu Kwakira mu mwaka wa 2011 yari umusenateri urugereko rwo hejuru, ndetse yatowe n'abasenateri kuba umuyobozi wungirije wa komisiyo ihoraho ishinzwe ibibazo bya politike n'imiyoborere myiza. Nyuma y'imyaka 2 muri Sena, ku itariki 4 Ukwakira 2013 yatorewe kuba perezida w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Senateri Honorable Mukabalisa Donatille kandi ni perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu. Uyu ni Senateri Murangwa Ndangiza Hadija. Uyu Murangwa Ndangiza Hadija yavutse mu mwaka w'1975. Yinjiye bwa mbere muri Sena mu mwaka wa 2019, nabwo atowe n'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe ku itike y'ishyaka PDI. Icyo gihe yari asimbuye Uwamurera Salama wari watanzwe n'iryo shyaka, ariko urukiko rw'ikirenga ruza kwanga kumwemeza kubera ko ubunararibonye yari afite butamwemereraga kujya muri uwo mwanya. Murangwa Ndangiza Hadija ni inzobere mu bijyanye n'imisoro, akaba n'umunyamategeko mu bijyanye n'imisoro.
ni umwe mu bagize inama y'ubutegetsi muri banki nkuru y'u Rwanda BNR, ni umunyamuryango w'ikigo mpuzamahanga cy'ubukemurampaka cya Kigali, yakoze mu mishinga itandukanye yiga ku misoro n'ubucuruzi yabaga ihuriweho n'imiryango mpuzamahanga ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Yakoze akazi k'ubujyanama mu bigo mpuzamahanga nka International Finance Corporation, umushinga wo guhuza imisoro muri Afurika y'Iburasirazuba n'ibindi. Mbere yo kwinjira muri Sena mu mwaka wa 2019 yakoraga nk'impuguke ishinzwe igenamigambi n'iterambere ry'ikigo mu kigo cy'ababaruramari b'umwuga mu Rwanda. Yagiye mu nama z'ubutegetsi z'ibigo bitandukanye mu Rwanda nko muri Banki Itsura Amajyambere BRD, ishami rishinzwe ubuvuzi mu gisirikare MMI, no mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Reka noneho tuvuge ku basenateri baje muri Sena bahagarariye amashuri makuru na kaminuza za leta n'izigenga. Uyu ni Senateri Profeseri Ngarambe Telesphore. Ngarambe Telesphore yavutse mu mwaka w'1972, akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga mu ihinduranyandiko n'ubusemuzi. Amaze imyaka 24 yigisha muri Kaminuza y'u Rwanda, akaba ari ku ntera y'umwarimu w'ikirenga wungirije Associate Professor. Yakoze imirimo itandukanye mu rwego rwa kaminuza, kuko yabaye umuyobozi ushinzwe porogaramu zihanitse mu ishuri ry'ubugeni n'indimi rya Kaminuza y'u Rwanda, akaba yarabaye n'umuyobozi waryo mu mwaka wa 2019. Mu mwaka wa 2015 yabaye umwe mu bakozi ba komisiyo yafashije inteko ishinga amategeko mu kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rya 2003. Yakoze kandi ubushakashatsi mu bice bitandukanye by'ubumenyi bwibanda ku muco, indimi, ikoranabuhanga, ubuvuzi n'amategeko. Akaba yaranakoze ubwibanda ku myandikire n'imihindagurikire y'amategeko mu ndimi zitandukanye. Uyu ni Senateri Profeseri Uwimbabazi Penina. Profeseri Uwimbabazi Penina afite impamyabumenyi y'ikirenga mu gusesengura politiki za leta n'iterambere, yakuye muri Kaminuza yo muri Afurika y'Epfo yitwa KwaZulu Natal. Yari amaze imyaka 15 mu bijyanye no kwigisha, ndetse kuri ubu yari umuyobozi mukuru wa Kaminuza y'Abaprotestanti mu Rwanda. Akaba yaranayibereye umuyobozi wungirije ushinzwe imyigire n'ubushakashatsi. Kuri ubu ayoboye ihuriro ry'abashakashatsi muri Afurika y'Iburasirazuba, East African Community Academy and Research Networks, rigamije kuzamura ireme ry'uburezi n'ubushakashatsi mu karere. Senateri Profeseri Uwimbabazi Penine ni umwe mu bagore bake b'Abanyarwanda bageze kuri uru rwego rwo kugira profesora.